Rengkat kari barok kawai, kari BHOI distrik kala RAKHE ya ka Republic Day ka bah nyau poh nyau ha ka arpoh riu tarik kala lungkon ha ka baki pat ba kilawan ban shimbenta ban sakhi ya ka JINGKMEN bala penlong da ka district administration ha madan NSCA paham sim ha ka ba uba met ba lengdo menteri boarding elektrik Khuborjylla ulalong ukongsan ban penher ya ka lama lairong kari ban shimbenta ha ka Rashtriya Salute March Past taki pulit ki khna skul ka themri BHOI. Nalor uba met ba lengdo UMLA ka nongpo ba Mirror Bonds im kong Rona Khumdej MDC ka nongpo ba Isen A Hin MDC Umroy ba Matthew Makdo nominated MDC Abhilash Baranwal Deputy Commissioner BHOI District Giri Prasad Superintendent of Police ki officer na kitanat sarkar paper. Kajing RAKHE ha kani kasngi kalong ka basyong kun da kajing shimbenta jang ki khna skul ha ki program babun jat ki bakentup da ki shat ki jing ruai ri bat ki jing elekai penbernya Khubor district kila samru e ki busket baper ha kate kasngi syaki kun huon bat ki nong 3 months ngobha ki bala syakri bat kentiu ya ka imlang salang ha ki liang baro Laai busket ru syaki skul batbet ha ka March Pass bad eki tablu jang kitnat sarkar hari BHOI district. Ladies and gentlemen, the VIP will now respect the parade of duty. Approaching the saluting dais to take the salute now is the Auxiliary Secondary School NCC Boys and Girls contingent under the command of Mr. Amar Suba. And following closely, we have the Alpha English Higher Secondary School Boys and Girls contingent under the command of Mr. Khubor Margaret. Ladies and gentlemen, marching towards the saluting dais, we have the Christian Secondary School led by Commander Samla. Following closely behind is a mixed contingent of Department Secondary School led by Samla. Marching towards the saluting dais to take the salute now is a mixed contingent of Morning Star High Secondary School led by Commander Shami Prashad Kharbuni. Trailing closely behind to take the salute now is the boys contingent of JINGKMEN and led by Commander Lakrak. Closely is the girls contingent of JINGKMEN district led by Commander Kharbuni. Marching towards the saluting dais to take the salute now is the mixed contingent of RAKHE High Secondary School led by Commander
sis pasal Muslim yang kejiruai itli jungi kaban de materam kasih ni ada ke kamu balai pulai yapi ibai nongkrosno bayi yang kejelas jungi agar ada sini crowd ikut tilam yang sosial pada bagi benpau itu ialah kemedi bagi garis sosial ia burung ru yang Mahatma Gandhi Jawaharlal Nehru, Dr. B.R. Ambedkar, Sardar Vallabhbhai Patel, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाकी वे किनो यलाम कि बला आई टी में से मन पियो हंगी या पेटिल ना लोड इसोरो या किरो इली नागजला जो या उतिरा से उपिया नोंबा बार बार कर संमा नशीम के कबू बन पाओ कि जिसको बुराम या के ट्रेस टॉप के आईटी जो कि सिपाही कि पार्लियामेंट्री फोर्स बाकी मेघालय पुलिस जिंट्रेस टॉप बाकी पे नो जो कि वाला जिंसो बाकी जिंसों सिनाई यांगी किनो सोचनो आगे के स्नेम बलाले कि जिंलों जिमान आगे चला कलों का बसों प्रश्नाई आगे स्नेम बलाला निलाला मतबलों ये kita masakan tu ya कि जिंकी ये किसनी खराब कम penolong yang kita masakan tu yang di sini kerau dalam tahun kejip betul. Ia bukan manora yang kejip sok. Kejip sini hasil Khubor Assam Meghalaya. Kejip sini lah dia keluar besarkan Shillong lapangam Western Tales. Keadaan kejip keluar kejip kenaan hak bagi nomor jungi ilaman benda yang kejip ot yang marah jungi. Iterang lu manpet ya kecil kenal Khubor Indo Bangladesh bagi penor yang kita kam daga jinge telang at IBSF ila bataru yang deputy commissioner of Shillong yang village defense party manondra yang itu sinai asaudong upor usam kemudian kita jalan ke arah kali yang kita menuju wastet agayok kot akapakisni misaki yang kecil kiu ke GSDP lakunai 0.20% agar Islam mantengka arja arpusan tamkan asya Islam arja arpubra kedai tamka ke jelaban penek yang kecil kiu ke yok kot 10% yang ke GSDP lalai Islam lenten ada yang dalam COVID pada poin ke Khubor maka Meghalaya terkenjon rupus nem kejiyok ilah kejong jelah idon hagalati berpenolong yang ikong untuk kesorkar bagian dia Malaysia yang kaya kot apa Islam arja lepuan Meghalaya sikit nak harba lalu Islam mantengka arja kapra GSDP yang Meghalaya ada kiu lupa sispa artusan kalau Asia pagi ni news nem warplay jitu dot jogablah jadi berpoin yang kita cakap pada kalau semata yang kita kam sorkar pentingnya baik langsung senang islam yang sorkar kangon penbah yang cakap apa Meghalaya right to public services ada apa penting yang langsung senang yo dia yang kita cakap Khubor obiang Next technique is series of attack on body shift. The fighter is driving the
income for our rural household. For our farmers in the audience today, the department wishes to remind you that these foreign marvels, these partners in progress, are available through the department at subsidized rates. Of a most precious resource. Under mantra, protect the source to be. The department showcases the One Health approach, a collaboration between Our next tableau this morning in lineup number 6 and unity. Ladies and gentlemen, we welcome the fifth tableau of the India, where every citizen is a pillar of the nation's future, honoring and the importance of active participation in the electoral process. Big round of applause to be identified by the Public Health Engineering Department through the water supply schemes. The initiative focuses on restoring ecologically by the Social Welfare Department. Shri Wanper Bhawa, a person with locomotor disability from Home District, and nominated by the DRDA, and he has significantly contributed towards the office of Counseling CNRD block from the NRLM. And second place for the champion display of Development Officer Umling, and the VEC has generated substantial rhythm and the true spirit of a united front. The champions of the March Past 2026 is Girls Contingent. the winner. Thank you very much, ma'am.